lagunak egingo ditugu. Eta garrantzitsuena, gure hiria leku hobea egiten saiatuko gara, denok benetan jolasteko. Egon zaitez adi eta jarri gurekin harremanetan mundialitoiruñerria@gmail.com elbidean edo gure sare sozialetan parte hartu nahi baduzu. Eskerrik asko. سيقام هذا المونديال في أول أكتوبر عند أحد ملاعب مدينة بامبلونا، وفيه سنقوم بأعمال سحر مثل يانا توراسي، ونرفع قبضاتنا مثل سقراطس، ونسجل أهداف مثل أليكسا، ونقاتل مثل ديسك كيري ليديس، ونشكل صداقات جديدة مثل تراي ممكن، والأهم من ذلك سنحاول جعل مدينتنا مكانا أفضل حيث نستطيع فيه اللعب جميعا حقا. jox dig daje le 1er octobre biir Pamplona ngir def yooyu activité sport pour ñu mën a xeex bépp racisme ci àdduna ngir boobule xeex dinañ ko gagné comme Diana Taurasi yëkkati loxo yi comme Socrates am ndam comme Alexia xeex comme ñoom Dick Kerslady teg ci nekk ay xarit comme Diamond Green li ci ëpp solo mooy ñu xeex waaye ñu mën a dëkk ak ñoom dëkkin bu rafet. Victory, victory, my instincts are so
Está sufriendo, Martín está rojo. ¡Gol! Ojo que quedan 10 segundos, 10 segundos. Me encanta porque voy a hacer el oso. Quiero grabar un poco. Uy, esa cámara corre un peligro. A ver, espero que no. Los jugadores tan profesionales. Hay una pantalla. Ya, pero que no se me aquí va a jugar. Es que tampoco. Mira,
la lógica, obviamente, no se me ocurre.
vodka dans la main, verre de Selecto, imitation Moka. Une couche de ziti sur le corps et sur les bras, avec mon poste sur un feu de on parle de tout et de rien, les mecs on dit ça, de la traversée du désert, on pousse le humain. On nous pousse un petit, Yannick, et là, il était tellement court que j'ai jeté mon cirage en rat. Avec deux trois blédards, on tape la discussion. On ne peut pas s'en chier que je suis dans la chanson. Un peu me dit, moi je t'ai pas fait foncer les médias. Et l'autre me demande, ça va par là, Michael Jackson. On parle trop vite, et on a plus blédards. Je sais ce qu'il ferait pour le poignet de connard. Le soleil se couche, et puis on rentre chez soi. C'est l'heure du repas, et tu la tête, et dans une chicha.
Está muy bajita. Hay que agacharse.
Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sei não, a maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sei não, isso é lá com você. Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sei não, a maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sei não, isso é lá com você. Será no fundo do quintal, quintal do seu olhar, olhar do coração. Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sei não, a maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sei não, isso é lá com você. Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sei não, a maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sei não, isso é lá com você. Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sei não, a maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sei não, isso é lá com você. Será no fundo do quintal, quintal do seu olhar, olhar do coração. Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sei não, a maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sei não, isso é lá com você. Você sabe que quando eu fui na mãe, para proteger o que você não legal,
Cuando conocí a Falu, en verano de 2020, luego le he visto con más tiempo, rollo por el Pacífico de ¿sabes? Pero no entiendo, no me nada. El caso es que cuando le conocí, no juntaba tres palabras. Pero por ejemplo Brasil al principio no hablaban, ¿vale? A veces en plan, hace mucho tiempo, no, es el video. Vale, último partido. Venga.
Venezuela.